Molio bih od vas, generale, da bi prokomentarišete belvederske demonstracije, belvederski protestni zbor, zajedničku akciju federalista i komunista i borbu protiv velikosrpskog centralizma i tadašnje uprave Bana, Buja, Sočice. Crnogorca. Izvolite, generale, sina Lazara Sočice. Da vam kažem, to je jedinstven događaj koji je nama napravila, ja neću da kažem bratska Srbija, ali vrhovna komanda srpske države i kraljevska kruna. Crno, to je jedini slučaj u kojemu je vojska pucala u ljude koji su došli na Belveder da uđu u Cetinje i da budu kao manifestaciju, da naprave neka svoja prava, da se obrate na narodu, vlastima i tako dalje. Umjesto razgovora dobili su metke, nekoliko mrtvih, oko 21 mrtvog i ranjenog je bilo Crnogoraca. I da je neki slučajem se desilo da su htjeli naši komunisti da idu još prije, i ovi zelenaši, da idu još prije gore na Crnogorcu, bez obzira na pucanje, vojska je pucala. To je jedini slučaj da je vojska puca u staroj Jugoslaviji na građani, jedini slučaj, samo na Crnogorcu, na svoju braću. Hrvate nisu zdirali, ove nisu s kojima su ratovali stalno, ali nas su htjeli da učutkaju i da nas napravi da smo mirni, poslušni. Onda su naši ljudi pjevali. Ali i da kažem, tada se našao među nama Stojan Špadjer, neki advokat koji nije bio nikad komunista. Koji je nekad bio radikal. Koji je bio nekad radikal, ali on je spasio taj pokret jer je rekao, ajde na Cetinje da idemo na Masovliće, na Cetinje, ali, on kaže, ali, kaže, ali, nećemo mi dati našu mladinu i pokolje ova vojska koja je stvorena za to i stavljena tu da nas nauči kobajagi da smo poslušno roblje, nego ćemo se vratiti svojim kućama, a znaćemo da mrzimo i da zapamtimo ovaj događaj koji se desio jedino nam u cijeloj istoriji Jugoslavije, prije i poslije toga što će se desiti. To je rekao Stojan Špadjer i toga poslušaju svi i tako mi pođe, inače mi ne su pokasapili tamo. Spremni su bili vojska, nije to policija, vojska je pucala. Eto, to je bio taj događaj, nemili događaj koji ne može da se opravda ničim i tako dalje. I onda si tako, onda se napravila pjesma jedna naša koju smo pjevali na posela, na neke male skupove kad smo mali sa seljacima, znate, partijske organizacije i tako dalje. Po onoj pjesmi Branka Radičević, Crnogorče, care mali, trnoviti vijenac dali, na Mojkovću brata spase, a narod ti dravu pase. To je bila sudbina Crne Gore. To je bila sudbina teška. Crna Gora je bila jedna vrsta porobljene zemlje. Iz godine u godinu 26. jun okuplja na Belvederu. U znak sjećanja na učesnike događaja iz 1936. godine obilježena je 80. od belvederskih demonstracija, nezaobilaznog događaja u istoriji Crne Gore. Belveder je sinonim slobode i patriotizma, a njegovi heroji snivali su patriotski san o svojoj domovini i u teškoj epohi u kojoj je najteže bilo dići glas, to učinili. Tog 26. juna 1936. godine na ovom mjestu dogodila se jedna od najvećih antirežimskih manifestacija tadašnjeg Narodnog fronta u Kraljevini Jugoslaviji, koja je bila svojevrsna crnogorska demokratska reakcija na zvaničnu politiku vlade Milana Stojadinovića. Na Belvederu je toga dana jasno istaknuto da se mora prestati sa hapšenjem i mučenjem uhapšenih Crnogoraca. Traženo je da se Crnoj Gori obezbijedi ravnopravnost. Zahvaljujući Belvederu, a potom i svemu što se izrodilo iz tog događaja, vrijeme će potvrditi da crnogorski narod nikad nije pristajao na gubitak slobode, ćutanje i na prestanak borbe za svoje ideale. Vrijeme je potvrdilo da su heroji Belvedera bili na pravoj strani,
tamo gdje je uprkos svim teškim okolnostima živjela patriotska misao o vaskrsnuću domovine. A iz Belvedera iznikli su naši novi belvederi, a sa njima i konačna sloboda Crne Gore. Danas, 8 decenija nakon belvederskog protesta, Crna Gora ima čime da se ponosi. I naši praznici i naši ustanci bit će svjetliji i veći za mjeru naših mirnodopskih i demokratskih dostignuća. Belvederske demonstracije 26. juna 1936. godine ugušene su u krvi. U njima je učestvovalo više hiljada građana, pri čemu je poginulo 6, a 20 je povrijeđeno.